Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbasit mo gaya, hindi bagas. Apa adi ka na panimutang pa, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat kinagbain. Apay, mabayin ka pa lang magsin ni kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumana no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mal. Ngam no daduma, saan amaw awatan to kalina. Nay, apay ngay, saan mo takas tayo day? Una raw, ngam kadagito'y katkas jay matang. Anang-wanang, yawat mo man day may sa kilong asukar. Sakbay ayawat ko. Damagat no bayadam, wano utangam. Sigurista ka mo ta. Ay rumbag lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok. Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya kagawad. Bayadak mo't adagaw, no ada kwartak. Kasano no awan tay kwartam, maibuston di asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya saan? Ada pa'y utang mo, hindi na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, ada kamot dito'y sirok ti kayo itiigin ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray. Ada seminar ni Enteng. Kahit agmay may saka nga raw di tabalayaw. Ada ni Buyet. Diyan kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray hawak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod ang mapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga minti bagina kay. Gusto nga raw, agpada kami kinibadong ko saan ang makawit itinadagsal. Makawit ka lang iti saba, buyay. Uy, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak Saan mo lang ata ang maibatan, di pagsalugan. Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw, tapno sana matinag. Alang araw, kaigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay jabalay. Nakadumatan asabat iti nibayo, apong. Awan nga min ti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay ti bagas, apong. Ila ko may, taigatan may ti bagas. Kasta ka di, apong. Ay, kasi kayo met. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y mo tanalom? Tulungan nakit di nga ago kays. Inak to ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakom, kitsan pa'y mo tanalom? Iso nga rod at tulungan nak nga ago kays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom taramidin ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no naloom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto ka, may. Katun padasag mag, tainak ilakaw, barang agswirte. Malang araw, tulungan ka nga gukays. Nana to yan. Anya ka di day ta sinusuon mo. Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damit makuna aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang man tilakom. No agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na. Basta mayat ti pan nakaluto na. Katun nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manen kan ka. Ay na,
ken no gatangam tilakaw basang. Saan ako nagsursaw? Maray, apay day taawit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay namaray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kid ni Marikwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoob, mabalinan alakwan. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may igatang ko iti bagas. Isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlutok itay bigat. Kwarta itan, bagas inton makagatang akin ni Marikwanan. Kunak man, nung kagisorosor ito yung luto mo, Chips. Nalpasan abaday. Inak gumatangan iti bagas, imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay, nabiitan na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanon iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayan ngam jay mapan makikinkinuto dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan na pati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit day, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag. Gumatang kunak. Saan nga umutang? Imbag yan alawag, maray. Adda ngamin mangibaga gumatang. Iton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta. Hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga dua? Inton makalako ak. Umayak tumanin gumatang. Inton adda manin kwarta. Adaman damagak, maray. Anya dayta, maray. Ay, agdamag kalatta, Anya kaditi ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mat adagos. Iso matlagayam nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanya, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, maray. Ay, kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan ako nagpautang? Ay, kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laang amang namnama iti utang? Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama unda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko pa naglutaw. Naibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote, Adda mo basang. Gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tanda trabahok, nana. Agluto ka iti kamuti chips. Ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Nana. May mayat pa'y dayjay Tauray basit ti asukar na. Nasamitan. Kasta ka day basang. Nana. Amin ang mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya day ta?
Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mangarami na kiti basit akalapaw ken papad. Pangidiswam itilakom tuyang. No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutan kini Marikwanang. Intunor to daw, agmulat at ikamutay ken saba. Mabalin maggayam nga ramidin na chips. Wag. Adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti tutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyan? Ang naglako iti lutlutwen na at chips. Chips? Wen. Manipod rinugyan na taglako iti chips. Saanin ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nagpakaasi pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwarog. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Saan mo gayam? Aya, Wen. kasano ti pamayan? Kwa, no nauki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wano kalamansay iti duha oras. Abay ngay babad pa ilang. Tapno saan ang umisay. Ikatom ti danom na sa mugalipon iti nainpais. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti impis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang nga makwarta ato yan. Ay katuna, no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutan kin ni Marikwanang. Dandan hindi mo peket, ti mapanumutan ngay, hindi agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damit kit pagsayatan, dadya nga inaramid na. Anya ko ba ti pagsayaatan na mungay? Nabainanak pa iti inaramid na. No di nakapinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw. Tagluto ah, numandan ka lang iti kwarta. Ay, wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday. Ay, katumot o tangaklat ka. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yung kukumaray. Day. Mayat matiisam mo ita, Marituyan. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika. Kayak ko tagyaman ken ka Marikwanan. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapodot ti ulog. Tawan mat ngaminan pagsakadak. Tapanay mat utang. Ay, kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang, saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagungot ko. Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita. Sana kon nga umutan. Ay, kat, dayawon ka Marituyan. Tanasaya at ti imbong ti pan nakapabain mo. Wun nga rod maray. Tay nga rod gatanga ko na. Tay nakmanin ang luto iti ilakaw maray. Wan, Maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pa ka kumikumam, anya.
Makimaritis ak matangam apagbiitlaan. Awan ngamin kwarta nung maritis lang karamidan. Akal. Yagmom tay gagatangel. Tay nakatrabahaw. Ay, Maray, mabitlaan. Oh, dayta. Sige, Maray. Babayaw! Bye, Maray. Imbag ta saan agim mura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo a pinabainan, saan anag nakam marikuanang. Good job, Nana Toyang. Pinagbalin mo eleksyon, tipan nakapabain mo. Si Kamat lang tinagnapay. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para itiradyon step meron lalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito ay istasyon. Agyamin ka rin, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Agurigur ka kaday badaw, aldawan, ngam nakakupot ka pa'y ladita. Di ka kadi umayag ka pa'y. Ada ka din na timpla ka pa'y. Ada na, umay kan diti kusina. Ay katiyag mo dito yung kwarto na. Na, apay nga ipan ko pa'y ladita. Apay, masakit ka? Halimot din Pariring ko nga lang. Ay rumor ka kiday. Aldawan, kanay jay ipapantay jay bangkag. Kaya't ko pa'y nga itulaw, ginagmayat na tagtagainab ko. Aha, maturog ka kaldawan. Imandar man ti kinasadot mo. Anya ko mga atagtagainap dayt ha. Ibaga ko man tay duduugan na lakay tay antigaman. Angam nagayam ka mga bay. Agpaiso nga tatitagtagainap. Saan ka di abunga laang ti panaturog mo dayt ha? Mare, gumatangak man iti kape, asukar, kan tinapay. Huwag pare. Aguray pa sita mga lang. Nay, apay akas na kaririing mo. Huwag baray. Nagtagtagain pak ngamin iditong nga tirabe ay. Kat idi nakariingak. Diyak matan nakaturog. Nay, apay ngay. Amangan mo't no tinatagtagainap mo, kat adda kampay mga sawakan ka. Saan mo't may papan iti asawa, tinay tagtagainap ko. Nay, anya ngay nga rod, maray. Adda kampay di mangkamkamat kanyak. Saan ko nakita ti rupa nata nagdarayak. Ay, day tati makagapaw, asaan kan anakaturog? Dandaniak kampay di nat nagitidiraas. Iso nakariingak. Ay, imbag tatagtagainap lang. Saan apod law? Ape ano nagtipang panunutin. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ni Marikuanang. Ape ti tagtagainap ni Marikuanang. Kanya ti pakasignaran. Naidumduma nga may na tagtagainap. Anya ko mati na idumduman na day tatagtagainap ngay. Isuka no ti di na nakaturturugan. Anya, kapay ka na. Anya day taya. Adda ka no mangkamkam at kankwana. Idi nagtaray, dandani na tinag iti deraas. Kat apag isumit ang nakariain. Nay, naidumdumang agpaisaw. Ay, kasla na puyat ka, kagawad. Anya nga itinaramid mo itirabe ay. Awan mat. Saan ko lang ngamin anay turturugan kitagtagainap kaw. Ay, adamot nagmayat at agtagainap kaw. Ngam riniingnak ni bakit kaw, kagawad. Apay ang nagmayat ako nam.
Adda ko man mangibaga no ayan ti kinabaknang. Angam nagpukaw mo't ngamin ni bakit ka. Sayang. Agpaiso nga tati ibagbagada tagtagainap. Kas kumarita mangibaga iti ayan ti kinabaknang. Amo pa ay kagawad. Mapanagnak ako ba no di nakrining ni bakit. No apay at itagtagainap. Borbor siya no maminsan. Kunamat ni bakit abo nga lang ka no ti panaturog ti tagtagainap. Ngam apay akarkar na no daduma ti tagtagainap. Antay, adda ka di pa kayo naigan ti tagtagainap iti biyag ti aking tagtagainap? Para kanya kat awan. Pagkunamay tantay. Wen tamanipod ubingak. Awan pa'y mat na itagtagainap ko apimod no. Kas kumaitian niya. No maitagtagainap ko nga adamangtad kanyak iti kwarta. Awan mo timangtad. Inuubing matatagtagainap mau, antay. Agsipod taubingak mat nga rod ide. Itatabakot akon. Awan pa'y pimayso at agtagainap ko. Isu apat siya, mabunga lang ti panaturog ti tagtagainap, antay. Wen, kwaro. Ay, sus, tagtagainap sa ni Badong. Ay, ringak man. Ay, Badong! Badong! Agring ka! Badong! Ay, tagtagainap lang magayam. Ayun na yan. Imbagta sana po nuto yan. Apay, ay nga tinaitagtagainap mo. Bagbag ka lang na kampay iday ni Paris Ariaw. Apay, abagbukulan na ka. Ay, naglaban kami, kampay iday. Hindi kuan, binikal nakmitay. Na, anya ngay nga tati kayap asawon day ta. Uwan nga rad, binagkal na kidin ti salbag. Kasla na ang sanak pa itay. Imbagta rining naktuyan. Imbagta na sabat ka pare. Apay ang binagkal nak. Anya binakil nga ibagbagam paray. Iti tagtagainap ko idirabi pare. Binagkal na kampay iday. Ay, ulbod day na tagtagainap mo paray. Apay kung mabakalan ka ngay. Ay, mas dawak man iti day dya pasamak. Ay, umay ka man kidi dya balay. Adda arak ko iday. Aginom ta? Wen paray. Nabayag basita na dita nagsango nga iminaom. Adda pa'y iday dakwaraw. Kadwata ida. Ay, basta di nakbagkilan iti balayo paray. Sana po no day tatagtagainap mo, paray. Unada mga dakano'y pasimuda at titagtagainap. Da mamati dita. Angam sana day ti panunutam. Daykit di arak nga agururay ijay balay. Imbag ta nagkita pa dito itersina, maray. Apay ka day, maray. Addan sakit ipadamag mo abaro adamag Ni ngamin badong kaw. Nabangungot idirabi. Apay ngay. Binakal da kampay iday. Pudno nga tati tagtagainaw. Ay, itiday to'y akabakit ko. Awan pa'y pimudno at agtagainip ko. Sa bagay, oray siyak mutkit di Awan pa'y tagtagainap ko apimod na. Iso amamati ak, abo nga laang tipan naturo. Amuyo ka de. No apay abimak nang nila kay Lucia o di tagabangi-bang apuraw. Saan pa'y kwaraw? Ibagaman, no kasanaw abimak na. Uwan nga agpaisaw. Anya ti inaramid na, taramidan tayo mait. Tapno bumaknang tayo mait. Adda ka no na itagtagainap na. Imbaga ka no ti tagtagainap na. Akalyan na ti puon ti akasa. Kahit kinali na ka day, tipon ti akasya. Uwan ka na, tataba daw. Kat adda balitok anakali na. Ay, isumat lagay ang mabimak na ang ti sinalbagi di alakay. Adda ko mamot mangibaga kanyak no sa dino tayo ti balitap. Agtutulag tayo No asinaw ti makaitagtagain na piti gamay.
Kakaduha tayo Ay, puno na ita. Dahil sana sumurot iti tulagan. Bakalag. Anya, bakalan ko ng paray. Dahil sana ka no sumurot iti tulagan, tatabadaw. Apay ang nabaringkwas ka ba daw? Tila kaya ka na yun nagpakita iti tagtagainap ka. Nagpakita man ay. Sino alakay? Tila kaya duduugan. Akas la soldado ahapon. Imbag ta di nakapinaltugan. Saan mate? At damayak ngayon baga na kanyak tuyan. Anya nga itimbaga na. Hinakanukal yan ti puunti akasya. Apay akalyam ti puunti akasya. Di takapay. Tadapapanak tuyan. Na, papanam ka di ka pa'y nagkapay. Pare Saryaw, umayak man. Ay, pare Badong. Nagsapa ka nga imalatew. Apayain. Bigbigat nga madayga mo abarita kan pala. At ang amin natagtagainap ko pare. Hintayo kalyan, ti punta ka siya. Sa dinaw, apo unti akasa dayta. Ay, dakpay nagkape. Ay, ampay tayo takape-kape. Uray siya, dakpay mo nagkape. Mala, hintag paray. Kasano ni Kwaraw? Ay, kitagasinta Malabasan ta mo, ti balay na. Lumapantay di ayan ti akasya. Apayain, tata Saryaw, tata Badaw. Alam ti barita kun palam ko araw. Napay ka di tata. Damit barita kan palayaw. Dahil tuyain tayo nagtutulagan tayo, baraw. Alam ki din ti palam kun baritam. Hintayo kalyan, ti imbaga kanyak ti kasla soldado ahapon. Iso nga gawaam. Ay, nang kitaan nyo iti soldado ahapon? Iti tagtagainap ko. Ala, karasam, tamangan wag pukaw ti intay kalyan. Iso nga ron adarasam, nakabaybayag ka, Kwaraw. Ay, mabit lang nga raw. Tayo nakmat alaan ti barita kan pala. Nakitak mo't ang nagkuyog da pari Badong kan Saryaw. Un nga rod maray, takasano, nabaringkwas itay bigat. Rimwar adagos. Ijay gayam ayan ni Saryaw, tinapanan na. Adda igim na apala kan barita. Imbaga na nga may nga adda na tagtagainop na soldado ahapawn. Ay, mamati launay iti tagtagainap. Makita ita no pumaysaw ti tagtagainaw. Ay, para kanyak, bunga laeng ti panaturog. No anya ti adda iti panunot mo, sakbay ang maturog ka. Adda posibilidad na ang maitagtagainop mo. Aw, tapno mabibi iti panagkali tayaw. Agsisina tayaw. Kalyen tayaw ti aglawlaw ti akasa. Wait, dayak banda ti daya. Sakmat iti laod. Sakmat nga raw iti amyanan. Adda ngamin dakkel abato iti abandakan. Pasirukan tayaw. Sige, agsisina tayaw. Nay, adamot abot dito'y ayan kaw. Andamot dito'y ayan kaw. Agpapada tayo nga raw, nga dabaw, iti pagkalkalyan. Ay, mayat Tapnusan anatang ka nakalyan. Andamot rumor iti about. Oray dito, oy. Ay, tarayan, ulag, nagano ti rumor iti about. Hey, ulag agpaiso ti rumor iti about. Ay, intayon, tumaray tayon. Anya nga tatiket, asawon din na itagtagainap ko. Nga damang kamkamat kanyak. Saan kumot api nanunot sakbay ang naturugak? Amangan no adamat nakitam ang nagkinamat. Sakbay iti dayjay rabi ang nagtagtagainap ka, Maray. Adda nakita ka nagkinamat nga aso iti arubayan ti Tersina. Iti dayjay ngaldaw. Isuday ka. Addamat ng kamat kan ka iti tagtagainap mo. Bunga laeng ti pannaturog ti tagtagainap. Ay, kukumaray. Sumungad mo, dagiti taloan na pan nagkalay. Ayan nga'y kinakaliyaw.
imay kayo mo dito tirsina. Ay. Ipalahan nga marik namin tibisin may. Ay. Mangyawat ka man iti tinapay kagawad. Kasanaw ko pimanaw ka di ka pa'y nagkapay. Aran gumatang kami iti tinapay kagawad. Mabisina ka talagan. Mabitlaang. Ayan nga'y kinakaliyaw. Aday tati tinapay. O sige. Kano ka dabdan? Nagano nga ulit si Rimor ka nagitiyabaw. Ay, imbag tadi na kay tinukkawan. Ay, napantang kami nga na nagtartaray. Ang nabati mi dagiti barita kan palamay. So. Palpalaran. Kunayo akinabak nag. Nya nga ita. Nabati ka nga ro ti kakaiso na aramin dayaw. Ay, sigurado. Nadugsak yu ti apon dagiti ulag. Ay na, agsawar danig aglawlaw ti akasya. Ay na, kaamamak ti agbasak-basak ijay. Ay na, saan pagdadya kag tagainan? Makita ka ko mamanandadya alakay ta paltuga. Oho, di ka man nagpalastog si kabadaw. Kasano kumama paltugam iti tagtagainaw. Ay, basta no makita manay, pagsasawak. Ay, di ka man. Itagtagainaw kat bunga laang ti imahinasyon. Nuan niya tinakitam, wano nangagmaw. Adda posibilidad na ang makitam iti tagtagainaw. Ay, saan ako namamati iti tagtagainan? Imbis na kinabaknang, pagdaksan mo'y tinaganap ka. Ulag kiday, tinakalimay. Ay na, tatabadong. Saan nga ikan iti kay papananti ang yaman at tagtagainap? Tati tagtagainap, bunga kanulaang tipan na turong. Ana sigay! Dinon tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Anything! Insurat paray kiradyo ni Step Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects John Red. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Di matla sumangpeten ni Kwarog. Burasan mi ko matimanggatap no ada ipaloom. Kunigda saan ka de, Inteng? Ay, nasamit ko mga agpayso nga ipaloom. Ulyak ko ma. Ngamjak met makauli. Kasano ko makauli ka? Kat nagdakkel mo't nga mintatyan mo. Ha! Sapay makapagpanganak kon iti na loom amangga. Ada nakita kala ko ni Marikwanang amangga. Jaklam mo no nasamit dayjay. Gimatang ka kuma. Amo makaykayat ko nga ipanganti na loom amangga. Ay, pagrigatan na ti saan makauli. Uray ada prutas mo no di ka makauli. Saan ka makaraman no awan agulay. Inak man gumatang iti na loom amangga. No kunam nga dala ko ni kagawad ko na. Aguray ka man ba daw? Adda nakitak nga insangpot mo anak ka ba yung amangga? Ayan na nga, dayjay. Inlako kon ka ni Marikwanang. Di kalaka nang ibati mutal. Nangalaam aya. San kan nga damag? Dinawat ko gipon na. Ay salbag ka. Di mo ko na atinakaw mau. Basit lang, Mike. San da ngay panglaw, tinalak, tabasi, Mike. Uray basay. San arumbang amang alaka iti saan mo ako kwa? Kumaano ibaknang kaw. Kitsan, Mike. Sa bali at talaga ti panagras-rason mo si Kabadaw. Gumatangak man iti mangga kagawad. No nasamit ati mangga. Gumatangak to mo na magustuhan. Talaga nasamit, Kapitan. Dadakkel pay. Kanak iti 2 kilos. Gumatangak to manin no nasamit lakit di. Sigurado nga raw nasamit. Saan nakamatudingan? Naramanak day talakok.
Talaga na samig. Nasayat nun sa samit. Ada manggami. Ngimjak makaulay. Mabalin mo mat nga men, ti mga ramed, iti atidog asang-asang apagsukit. Padasak man ngagpaisaw. Adamot na babaasa nga, di nagbunga amangga. Kawan. Saan sa mat unay ana nga to ti manggayaw? Saan ba't kindi Ngimjak nga ron amo ti umulay. Sige man. Mga ramidak iti sangasang. Intay, apay day ta nagatidog abolo. Mga ramidak iti pagsukit iti mangga. Sayang ti bunga ti mangga. Awan mo't ni kwarog amangulay. Ala, tanumalpas mo, ibagam ta mapantapadasan tagsuki. Una, ikakman iti atidog aputan ti sangasang. Isaganak matibag apangikanta. Wendungaw, idi na udi anapanak. Ado ti nababaabungan na. Iso aday giant ti sukitin ta. Natangkaran mo't siguro dagi giant. Una, kunigdan. Nalaka amaloo. Adamanan dadakkel amangga. Wait, adamanan mapankoy lakaw kinikagawat. Nagalaam ka dagita. Apay ay adamagang pailang. Basta no da isang pitkaw, saan kalatan nagtagtagaray? Ay, malaman laangan. Sapay kumangaraw, taawan to, ti pagbabawyam, iti kastangar aramidam. Agisangpot kang awan mo't mulam. Ay kit mula dalay nga. Saan kumit aparutin ti mula da? Makialak lang mo't iti bunga na. Kasta ti panagras-rason, tinapaklan ngagtatakaw. Ay unay mo't napaklan ngagtatakaway. Manulang matigatan na day tangay. Manulaan kunam, ngam no maurnom adaw. Ay basit lang day ta. Saan kumit ngay baknan? Nagdatakkel mat dagita la akong mamangga kagawan. Nagsasamit pa'y kunam natangkanan nga men analaeng. Nalom ka diya ginatang mau kagawad. Ay saan John? Naata. Kunag. Itisok lang di taging gana amalom. Isuan na sameg. Saan unay anatangkanan sa aday paloom, nagalsam. Ay wala. Dayjay ti kunada anapilit analoom. Naalsam talaga. Nakagatangak itikas day iday. Nagalsam anatamnay. At dalatang amin sa or ngaglakaw. Ore ang muda anapilit analoom, ilako dalata. Ado ita timang luklukaw, gapo iti kwarta. Pudnaw, tako na. Da! Apangay! Awan mo bunga na iti baba. Ay. Sino nga iti nangala? Huwag nga rod. Dagiti lang ada iti nangato amurdong tinabatay. Dagiti lang mo't saan amagaw at tisukit tinabatay. Ay, apangay! Ay, lawan ko nakimoy kuyog kan ka. Ay, anya nga iti ikabil ko dito'y bagnay nalak. Kasano nga ta maamwak? No asina tinangala iti bunga ti manggata. Ay, kasano pa'y amamuam ita? Ay, ibaga ka di tinagtakaw nga iso tinangala. Ay, salbagkit di dahi tano asino man. Makitak lang. Ta ibitin ko iti puon to'y mangga. Ado ka di tibunga dahi to'y mangga, idi may ka? Saan unay nagdadakal? Siguro, kasla ijay ginatang mo kan ni Marikwanang ti kadadakkel da. Ape analiday ka paray. Adda ka din napukaw ma. Adda nga rod. Nakitam ka day. No asinaw, tinangala iti bunga ti mangga, paray. Mangga? Apay adda bunga ti manggam paray. Adda? Saan unay nga ado ti bunga na? Ang nagdadakkel. Natangkanan pa yan. Awan tumot nga min ni Kuarog amangulay. Awan may tinakitak anangala iti manggam paray. Sana mga min mapanigaya ti manggam. Di pala maltutan iti mangga tinang takaw iti mangga. Maltutan ko na paray. Wala! Dumakkel ti tiyan na.
Tapno adda gunggunan na. Oh. Ay, unay mo dahil tumakil ti kanan, pare. Heh. Dumakal ti muging na. Madoktalak to lang. Kapag multaan. Tinakaw ta kano madagiti manggam, Kapitan. Tinakaw da nga ron. Gumatgatangak pa yan kandi kagawad ko anang itinaloom amang ga. Di matangak matin ko na. Nagsamit at talaga tila ko na mangga. Ewan nga ron. Kasano nga tati aramidak? Tapno saan da nga ibusan ti bunga ti manggamay. Kastoy kap. Kabayatan nga awan ni Chip Kwarog. Paik kami ti adu asi itirimang iti poon ti manggam. Tapno didan ulyan. Ha! Wan nga agpaswa! Ay! Paikak man iti adu asi iti kawayan. Heh! Marigatan da mangikat iti si 8 iti poon ti mangga. Wala. Ikak amin ama balinda apagnaan nga umulay. No kayat mo? Taduan ka na mangikabil kap. Sige man nga ron, John. Kalpasan na. Uminom ta. Ken agpulutan ta. Iti 5 akal din. Oh, inalam manang tabayong mo. Papanam. Anya pa ngay. Agdiskita ra, iti pagsayatan. Saan ka nga garamid iti maday? Anya madi asasawag. Agdiskita ra nga ron, madiki din. Apay, uraya, mamatay ka asi mumulagat iti bisay. Saan mo ta? Ngumnog takaw ka. Day tati maday. Mala, inakag. Nagado ka nga mo man. Day tao itilaglagi pa si kabadaw. Awan ti palimod asaan alumtaw. At dakaw, dito'y sanga, limanggang ni parintay. Ay na, namurdungin tayo kwa. Namurdong matibungan na. Ay, karikatak agawatay. Oh, Kapitan! Alam lang ito ipagpaguyod ta, sisiyatan na kawayan. Ay, sige. Ano santa nga iguyod tay kabil ta iti puon ti mangga. Kabilan ta iti adu asiit. Wan, Kapitan! Sinalbak. Umay da dito'y po ti mangga. Ay, darasik taglingad iti na puskula bulbulang ti sanga ti mangga. Tapno didak makita. Kapitan! May kabil ta amin dagito yung asisiyit. Sigurado ang masiitan dyan. Tanggap nga umuli ti poon ti mangga. Ay, una. Ay, delikadaw. No kabilan da iti atu asiit. Pag nagngay nga umulaw. Ade ka ti sisi ti kap. Uy, tayo mangala. Ay, sige. Mangala ka. Ay, delikado na talaga. Nagkuyog mo't da jom kan Kapitan. Nakabuneng da, maray. Napanda ija ayan ti manggami, Maray. Nagbasit nga men, tinabati abo nga da. Anya, kayat mo asawaan. Tinakaw da ti bunga ti manggayaw. Ay, wen, Maray. Idi mapan kami kumagburas. Na, awanan ti magaw at ti atindog asang-asang me. Dadakkel ka di ti bunga ti manggayaw, maray. Wen, Maray. Kasla dagiti lako ni Marikwa ng analoom amangga. Ha? Kasta ka day, maray? Oh, apay, Maray. Kasla maditi pa ng dengeg mo iti imbagak. Ay, kwa maray. Sa anak pa'y ngamin asigurado ka. Sigurado iti anya. Nubay at idamang remang iti poon ka naglawlaw ti mangga. Sige, sige. Anya nga ti pagnak. Kasanuwak ngay amakawid. Kantan sapay kit di iti ado abala ti panakap. Ha? Tanong ako de. Markas, kat matamaan ti asino man naman ko de. Esos. Ay, among ti agi kabil. Una kap, naglaka. Nakayat mo, kargantan. Ha? Mangtirat ta kadagiti kawayan. Ay, wad. Ay, maubon at ang takaw. Esos. Maduktalan tan nung maubon. Wala kap. Salbag nagtatakaw. Ay, saan paray? Ay, pangasiyaw. Kapapag nandakpay. Sakbay ngay kabilyo ta do asieg. Kinbala ti pana. Ay, salbag ka pare. Si kagayam tagtaktakaw iti mangga. Tatay ba yan? Pangasiyaw paray. Paulugin dakpay. Itad cooking kan ti pinuruskaw. Sa dinaw, tinangilaklakwam iti mangga at tinakaw mo. Ay, kinimari ko anang paray. Ay, salbag.
gatangak iti mangga. Manggak met gayam tigat gatangak. Pagkawanan na paray. Mano akilo ti inlakom, kani kagawat ko nan. Saan ko mo ta binilbilang aminin paray? Nala. Mapantayo ijay, tadamagan tayaw. No, mano akilo ti inlakom. Multaan kamat. Pagkawanan na ko ma, paray. Mano kandi akilos ti inlako kan ka, ni pare ba daw, kagawan? Apay ka day, kapitan. Kino jay manggak mo titinakaw na ga inlako na kan ka? Anya, naaramid na day ta? Nadanon may nga da iji tok-tok ti manggak. Agtatakaw na jay pare ba daw? Kung parik pa'y matmirog. Kita agman, at dapay di nagilista. Inlistak nga mintig ginatangkaw. Wala. Kita man ngagpaisaw na talistaan. Adda dito ay kapitan, nakita ko. Kita man, mano amin akilos. Nakalista ti 300 kilos amin, kapitan. Ha! Saan anam na minsan? Tunggal umay mangyag, may sa abayong. Agasam dats ngay. Gat-gatangag pa, ti bukod ko gayam amangga. Unay mutan. Kababain tinaramid mo, badang. Kumparem takawam. Ibain ka, hindi nakita dakiti tok-tok ti mangga to yan. Remanganda ko ma. Kapilitan na nagsawa. Tawan mo't pagnak nga umulag. Kas kala na ubon abakas nga umulog, no di ka nagtagtagaray. Unya raw. Kapilitan na bayadak ti mangga tinakaw ko to yan. Ay, tay kunak nga rudan. Amin apalimod, lumtaw. Impagarap ko adinak maduktalan. Kami jay paimod po unti mangga, mismo tinakakitaan da kanyak. Agyaman ka, tadi na kami nultan ni kapitan. Ay, saan ko nga ulitin natakawan ti kumpare? Rumbang lang, sakpay ka ti mabainon. Idi bagbagan ni Maribanang ang natakaw ti manggada. Inatap kulaktan asika. Hey, marunawak iti baeng tuyak. Ay na, tatabadong. Uray kasano ti panangilimad mo iti madi nga aramid. Lumtaw kat lumtaw tulad na. Ala si Jai! Dinong tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Aiden! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalita. Ken iti direksyon Guichi Buglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng stasyon. Agayan na rin